Zorane Zorane, od izvora Dva putića, Ah rade rade i безвременски hit Srce je moja violina, se првата асоцијација за кралицата на народната српска музика Лепа Лукич. Легендарната пејачка во кариерата постигна се, иако е позната и по својот начин на живот, бидејќи во 78-та година таа живее со полна пареа. Лепа се уште снима, настапува, а честопати до пред некоја година ја гледавме и во реалните шоа во Србија. Таа никогаш не е уморна, не спие многу, се храни здраво и никогаш не доцне. Рецептот за нејзината неисцрпна енергија и витален изглед, како што ќе каже, е нејзината желба за живот. Лепа Лукич, меѓу другото, важи и за личност без влакна на јазикот, епитет кој го потврди и со последното интервју за ексклузив. Госпожо Лукич, добродојавте во ексклузив. Како сте? Hvala, hvala lepo, odlično sam. Дали разбирате македонски? Sve razbiram, ali ne pričam tako tečno. Добро. Колку време не сте биле во Скопје? Pa nisam dugo bila. Bila sam možda kad je bio rođendan Boki u 13, to je bilo možda ima 2 godine. Ranije sam dolazila u univerzalnu salu i čak i sportsku, kad je bilo ono Beogradska estrada iz Beograda koja nas je vodila po Makedoniji i tako. За вас годините уопште немаат бројка. Ова го докажува и вашиот нов албум. Веќе ми кажете нешто повеќе за него. Da, to je album koji se zove Pesme za sva vremena. Znači 22 pesme koje su bile druge i treće na pesmi od izvora Dva putića, na Čaju za dvoje, na violini i na ostalim pesmama Varaš me, koje nisu mogle da dođu do izražaja od tih hitova, tako da su ostale u nekom zapečku, ali su prelepe. Čini mi se da su lepše nego što su ovi hitovi bili. Колку време сте на естрада? Koliko sam na estradi? Znači, 55 godina. Slavila sam pre godinu dana u Sava centru 55 godina trajanja. Vrlo je važno trajanje. Da. Možeš da napraviš hit da traješ možda 3 meseca do 6 meseci i posle niko ne zna ko je pevao tu pesmu. Mene je vrlo važno da ja trajem toliko dugo i da moje pesme se slušaju celo vreme. Znači, od izvora Dva putića i Varaš me i Srce moje violine prate me celu moju karijeru. Znači, ne može da se zamisli neko slavlje, zabava ili koncert da se ne otpeva od izvora Dva putića ili Srce moje violina i da ne pričam, ja nemam samo ta 2 hita, imam puno hitova. Da. Tako da, ja sam mnogo srećna što tako dugo trajem. Ne znam koje pare da mi neko plati, a da sam trajala godinu, 2, pa da me nigde nema. Ја мислам дека вашата кариера беше на врвот кога бевте во реалното шоу. Јас ве гледав секој ден и многу ми беше јако како ја направивте со Боки она инсомнија. Тоа беше врв. Da, to je veliki brat bio, pa ima 7 godina od tada, ali stvarno to bilo najgledanije, jer su ljudi koji su radili na tom projektu, oni su zadavali nama mnogo dobre šaljive zadatke, a Boki i ja smo to odradili dobro, jer duhovit je on, a i ja sam duhovita, tako da bez njega ne bi mogla da budem to, niti on bez mene. Tako da smo ostali... Odlična spojka. Jeste, i prijatelji smo ostali od tada pa do dan danas. Така. За нова година ќе пеете во Скопје, така разбрав? Da, srećna sam i zbog toga što ću za Novu godinu pevati u restoranu Dion, znači 31. na doček i 1. repriza. Znači 2 večeri. Со Жаре Бебер го познавате лично? Ne poznavam, ali... Он е врвен уметник, како вас исто. Pa verujem da jeste čim pevamo skupa. Tako da sam srećna zbog toga što dugo nisam pevala u Makedoniji, mislim u Skoplju i to pogotovo za Novu godinu. Da. I tako da sam dogovorila se pre neki dan i danas sam i ugovor potpisala sa Nikolom, tako da je to sve sigurno 100%. Супер, ќе биде, гарантирам, добра журка. Da, I јас ќе дојдам. I ja ću da se potrudim da budu zadovoljni, gde god sam otišla to je bilo. Pogotovo ako se celo veče peva i tu više pesama se otpeva i može publika bolje da se zadovolji u toku noći, tako nadam se da će da uživaju. Што ќе пеете таму? Pa pevaću puno pesama, pevaću moje hitove, pevaću nešto. Знаете ли која македонска песма? Znam. I ja sam presnimila pesmu od Dragana Vučića,
sa njegovom dozvolom, normalno, samo na srpski jezik. Tamo je Abe Kate Kate, a ja sam otpevala sa tekstom Abre rade rade, moje srce pade, moja ljubav ti si znam. Abre rade rade, moje srce pade, umirem zbog tebe ja. Super, fantastično. Kad se vidimo za Nova godina vo Dion, jaz ti posakam mnogo zdravlja vo 2019 godina, da ste živi i zdravi, da napravite ušto poveća album. Hvala najljepše, hvala najljepše. Znači, ja sam Lepa Lukić, gledate ekskluziv od televizije 1 TV i ja vas pozdravljam. I one koji ne vole možda moju muziku i oni koji vole, ja svu publiku obožavam. A nadam se da me mnogi vole i vole da slušaju. Ljubi vas vaša Lepa Lukić.